Infotim Logistika je kompanija koja nudi širok spektar usluga namenjen poljoprivrednim proizvođačima i svim privrednim subjektima u agrobiznisu kako bi na jednom mestu imali obilje korisnih i relevantnih informacija uz pomoć kojih omogućavaju sebi i konkurentnost, ali naravno i unapređenje svog poslovanja. Naše digitalne platforme i korisnički servis omogućavaju klijentima da svakodnevno imaju uvid u ponudu i traže poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali i kretanje cena na tržištu Srbije, u regionu i u svetu, da mogu olakšano da plasiraju svoje proizvode i dođu do novih poslovnih partnera, ali tu su prisutne i sve druge relevantne i bitne informacije iz sveta agrara. Aktuelnosti u svetu, pristup fondovima, kreditna podrška kao i zakonske regulative i subvencije. Po agraru sam prisutna od 2003. godine. Kroz svoje profesionalno bavljanje uslugom pružanja poslovnih informacija, shvatila sam da poljoprivrednicima nedostaje jedan sistem kroz koji bi mogli da pouzdano, brzo i kvalitetno plasiraju svoje proizvode, ali naravno i da dođu do poslovnih partnera. I 2009. godine kao rezultat te ideje nastala Infotim Logistika. Danas je Infotim prepoznat na tržištu kao kompanija koju se veruje. Prepoznat je po prepoznavanju modernog principa poslovanja, upotrebi modernih tehnologija, ali i naravno po relevantnim, tačnim i brzim informacijama. Ono što smatram da je danas prosto imperativ i neophodnost u poslovanju svakog poljoprivrednika, to je da sebi omogući brzu informaciju, kvalitetnu informaciju uz pomoć koje je prosto nemoguće ostati konkurentan i izaći u susret svim izazovima kojima smo danas okruženi u ovom društvu. Duboko verujem da je žena i stub društva i nosilac svih bitnih promjena. Nama u poslu nikada nije bilo lako, ali kada uspemo da napravimo onaj balans između poslovnog angažmana i privatnog života u kome smo posvećeni svojoj porodici, deci, prijateljima i svom duhovnom razvoju, onda verujem da smo kadri uraditi mnogo. Suštinski verujem da zaista svi mi imamo obavezu da u jednom delu svom života pomažemo ljudima oko sebe kako bi ovaj svet učinili boljim mestom za sve nas.